Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai achi sa olha ni sim som langa kumsang ni le som ni lenga ni khu a ki pachun cycle hill town sunga bazar kai ni si le mi him sang som chunglam a hi jing in a hi thil zo hon chance alawin thilman asang sa hle ovin a hi a hin la bazar kai dinga hung ho hi atam zo sum choi mi hau a hi ze in thil zo hon sum aham tho jing un a hi cycle bazar sung hi mi atam dan a sei ji a umpoi bazar kai a hung nu nau chapang nunga ko hlam nupi upa hoding gel ho na zalin cycle police hon traffic rule asim on four wheelers gari kiti phochu bazar sunga alut sa apovin a hi gamsung mi pi ten police ho chunga kipa thu sangta aphong do un a hi cycle hill town sung hi iza kai ki kimsel a hitai awat athasam kiti umlo a hitai meilhei e sante kopi infal chu imacha a hitapoi ahin la awat len ta khada umi cycle bazar sung chu rainy season teng le bonlo ake hot nang den jin dry season teng le botbai akitung khuwai jin hi tu tun zong botbai hu akitung khuwai jing in bazar sung pompi chu botbai adim thajengi gamsung vai po MLA CSO chule tang committee hon dinga zachan umta ahi source from cookie today Olha ni simsom ni le thom kumsang ni le som ni lenga el hauki Esther namte in India gamsung chapang pa cha na thilpi sangpen Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar kiti chu thulhuh olha ni simsom ni le gupla lehin Delhi khopi muna akisan ding ahitai heji ki pana akisan na dinga achi le awale na ding hi VIP treatment zong pia umding ahi Mizoram sumin thangle zemhai tu khat ahi ji in kipapi na sangta ipevin ahi Congratulations to Esther Namte. Kuki namsunga church leaders ho hinga timna ZMFDI S khumun nom songpi lamkamuna hingjing pakai pathenin alhagaw thing vilna le hopi na aumjing hi demna le seisit na nasata ana umjing in a hi tunin hobung lamkai hon nangma ki thulhuh na dungzuin hilaimun a thil so hi bible to akito opoi ichi naw thlongpi to akito opoi tin hobung mi khamga anan order na himbol chi tawe hi ho hi akiti zat pipon chat na le lungling law na zong akinei di poi hinla akichat le tizat pen ta achu pathen thlagaw thing tai tom hi khawa nampi wangse na achu kha ading bo chu a hi tunjong that 25 December 2025 2 pm le pakai pathen thlagaw vil na le hopi na umding a hin imchep le akisel gu beya nampi church leaders ho open challenge ka hin bol ovi pakai Jesu Christa mina ka hin tem na hi ve hungovin lang na neyu Jesu Christa min panin hungovin nang ho a ata an hiule akiphong pa na su thip zo diu bol thu a hi zong le na su zum zo diu hi chuting le hung ki chi tan ti hiti a ngai lut ko na hi avel vela ki bozing a hin la koi man na hung ki tha apovin gal a ko nin gam tin na sei uvin aphamo le zengi nampi ta sa le thlagawa idam diu na dayuwa ina yu Jesu Christa mina nekitep naw hi lungop kai na ima umlovin hungpo po uvin ke ho cookie zo khang tha pakai vilna ta san ho source from Cookie Daily News admin Olha ni simsom ni lali kumsang ni le som ni lenga Pangay Road Kailas ki sunlozi a tuni December 2024 ni ho a ki panin kipin na meilheiten anei pantawin lampi zong akha pantawi kum 2026 apat Kangpokpi district sunga kaani le kibol khading CSO hon thulhuh na neita ahung thongding kumtha 2026 akipan Kangpokpi district sungzo si a kaani le bo khading in Cedar Hills a civil society organization CSO hon cabinet meeting abol na wachun thulhuh na aneita ve Kangpokpi district a kiloi khom na chomchom Cedar Hills Chief Association Cookie in Peace Cedar Hills chule tribal organization ho simlai kiloi khom na ho nute kiloi khom na ho chule youth club chomchom hon achi sa ni simnga December 2025 ni kho a Kangpokpi khopi a meeting ananei na wachu hiji hi thulhuh na anasim ubin a hi
hiji ki thulhuh na hi ta aso na ding in district pumpi a village authority hole lamkai hoto ngai dan se khom na zang a umin a hi hiji to ki sain achi sa ni simsom olha komsang ni le som ni len nga ni kho chun CSO meeting ana umhin achi san isim som lagu olha komsang ni le som ni le nga ni kho chun bongmol kho a southwest cedar hills gamgi phai ta phole tuilang kam kaya kon kho hausa hoto ngai dan se khom na ana umin a hi chule ni sim som lagu olha kumsang ni le som ni lenga ni khojun ukrul bungpi le cycle gam kaya kon kho house hoto cycle community hall mona joint meeting zong ana umin a hi hiji public consultation a hithulhut na zuilo kho house hall le authority ho CSO in kilol na asim banga khota a gotna kipeding a hi source from Nitin Thuso Daily News. Italy Prime Minister Indan Thakhan anapodo in hijilo dungzuya chu koimacha in maisel maiki khum aphal taloding muslim no mai honjong hijab aki khu khum phal hitaloding a hi chukil le Italy gamsunga kisa most jose zong government to kithu are regular monitoring chule inspection jail hading a hitai atin a hi Italy Prime Minister Giorgia Meloni Thuso hi chanchun akichai tai thuso abana ngai khom ki dingin ka hin lem chiwi thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed.